رونشتوانên Kobanê xwe ji bo garantiyeke giştî amade dikin. Got pîdiviyên xwe ji xwarin û vexwarinê ji bo 10 rojan dikirin û diyar dikin got ji bo wan ev garantî dê pir zehmet derbas bibe. Ji ber got nirxê pîdiviyan pir bilind bûye. Çi ji ber bilindbûna bihaya dolar û çi jî ji ber got daxwaz li ser pîdiviyan pir bûye û bazirgan biha dikin. مثل صعوبات انا يعني كاسكوي جي بهايا يعني ام يجور ام نكون وارغو بكر ام كامي بر نكون بكر نجي يجور يعني مثلا سونطاك فرانك 15 20 حزر كودين كيلو فرانك ام نحت سكوت يعني ام نكون بكر نجي ام ذكرنا ام د كيلو ذكرنا مثلا 3 كيلو ذكرنا ام بر نكون بكرر يعني حضرتي ما بويا جبركو پیشی ما حاضر ده رونان دانینا سوا دست بیاری که و دوی دریزی که جبر واتشتی ملت حاضری خود به مغرات بگره شکر این درمان تدابیری خود به ملت جبر وان خواچه بکه بازار تمامی واره گرتنه اما بلغ بکرن مثلا رزه زیته تشتی ضروری مرتدلانه شعیرانه تشتی اونم تکرنه Ji aliyê xwe ve rêveberiya xweser serrast dike. Got ji ber pîwîstiya tendurustî wan ev biryar derxistin û danzanîn got tenê nangeh dê karê xwe berdewam bikin da got pîdiviyên xelkê jinan werin peyda kirin. Lê ji bo pîdiviyên din ta 10 rojan wê hemî bazar werin girtin. تندرستی به گشتی او ویل سر کار بنه و وکی دنیجی طوار ای بلدی نه طوار ای آوه و طوار ای کهربه و فرنه و ای گونین دفروشن تنه وانا ایزن بوان راهی کانن لسر کار بسکنن اف بریار هات گرتن جبر نخوشیا کرونا بیتر لکوبانی هجمار زیده بیه هجمارا مرنه جی زیده بیه و خلق چقاس به وی قراره پشتگیری آوه قراره بکه و به وی قراره به امکان بن هجمارا نخوشی حد کم بکن و پیش رو جیر استراتژی کدین. Hêjayek gotinê ye got Covid-19 bi awayekî pir di nav xelkê Kobanê da belav bûye û roj bi roj hejmara miriyan jî zêde dibe. Mahmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.